nano nani nansa yekuhia na hia no awie peye entino empinifo sa ede hye abase nyame yadoma ebenede my phone pinifo ene aban empinifo ekuhie mbiem na yenso so no eye ekuo no se you declare striker sebe me ameno kase mitri fiti prekopen kaso abushafo eye yabre munko vi ana munko school ye wo structures a e wo se ye de yensem ekoto omanim isa se ye de ye ya asomafo a di domanim eti mpepra ye kase de se ye betumi asesa ya adwene a age se ya follow through your structures no ansana bibi wo ho a menu ya sorti Amato ase reverend na jese ne manimu ye de muntumi nyina nkra ne muntutu nkra ne mampani apa mo chaw de ne so mo we ne mo se Yakopon ya do me brother meeting no a mo ne aba mo mpanimfo be kwa akoye no mo be hu anama mo betu dia fa onye sa be be de menu be ma nka obi so se eya pani dware wi ase nka enzu asan we de pemu no a unsa mo asami ahyase na mo se mo bono na nso bi amfi mu se de ebegima di se enya du opemu na wo no de na yesa akwakoye hia asam etise nka eja ekina mo twe asan na enka yasa akona eja nkomo bi esefata bi amodi afru asan nka nyehwe ana wo mo se opanyini dware wi ana nsu asan na so de onim de no won sai de ya me no kase sebe me ne me ho di edomadim ene domo no wo ama structures ayen follow enti se sebe ene ko ye fofi de nanka amapeni eka se ade che juada mo 20% no obi asa ka enti se ka baba ke wie ene no kra eka ade che juada obi an so munye ne 20% eka adin eka se bi na samko na Reverend otie mampani na nado dan kwaku for den some of the two janne no a wose on your my god na ekomu sesei ahoche ne ye nko na eye wiase nyina se ka obenya daji kitua bia de yentie ne some of the two manim no yenti ono ane ne se ne osika no na de ye mewie ye nko mo no why we are all going to have to make some sacrifices to afford us the space to navigate the troubled waters of the current economic difficulties. Of government, discretionary expenditures of ministries, departments, and agencies have been cut by 30%. The salaries of all political appointees, including myself, have been reduced by 30%. Fuel coupon allocations have been slashed by 50%, and other expenditures suspended. I am very much aware that some teacher unions declared a strike in pursuit of a 20% cost of living allowance demand. I'm happy that yesterday the teachers were joined by other members of organized labor under the umbrella of the Trades Union Congress to sit down with government, led by the Ministers for Employment and Labor Relations and Education, to begin negotiations on this matter. I want to add my voice to the appeal by the outstanding Minister for Employment and Labor Relations, the Honorable Ignatius B. Bafwewia, Member of Parliament for Sunyani West, for the teachers to return to the classrooms pending the outcome of these negotiations so that the education of our children, some of whom are preparing to sit their final exams, is not affected. We are in a difficult place. The world is in a difficult place. Leaders around the world, like we're doing here in Ghana, are working assiduously to resolve the fundamental challenge that has plunged the world into the current economic condition in which it finds itself. Abusia ntiwe ya mampani na nado dan kwaku for den some of the two jana Reverend wa homa no so ma yenwie yen komo no Reverend we de ka kum yesi aje kwakonum se ne osika ne nsem no we de wasoma wu me ya mitie me mampani na wa mu se abra COVID-19 ne bae no mampani kan sem bi se enipa wu a oni kwa be faso a obema nipa na bankwam ne mum economy ne de onipwa obefa so a obemom economy na abankwam sense ya me no kase enya chekire fonkon na sabi esu someone kasa mu radio esu mu ka say enane nansa
69 unions in public sector workers. Ma labor na what you back say 20% kulan ama sa edmayfo hu do nyina e de wonda de egufo including edmayfo a omo na labor commission etino bebia adna kodu no aye se da chechere for na biabu senior mampanika say he knows how to revive the economy no media mo gidie say e bana dan hyemu na edmayfo ko they say adna no aye chechere for nsem biu abedani organized labor TUC Ghana Federation Labor and any units how do can we na and say yet to safre ye nyina se yemra e benada ba revo we ba kan say omu nyina so no say o tietie wo mu a wo mo edi ne mu ye yachi Reverend so won say omu nyina no obi aye o se ye bedwane teacher for no ye bedwane teacher for no ye bedwane teacher for no sa e ti say nke bia mo no say ne mampani apa mu chewe ka mu ti a say nke janke no anu nenka o mo so o mo de o mo be nyina nenka o ma say di mo chi no mo ne ma ye adwuma na Minia, enye de ya yenti na obi dwane. Isa de say edmefo fi asese ye ka kire edmeru ase edmefo ngo kire wo mo no. Enye ne. Ifiti February ton May e edmefo da no. First May. Owura Dr. Yaba odi anim. TUC Secretary General. Omampanyi to na be de kire to Minister of Finance. Ye kai pa, ye kai. O ka kire abai say adwuma form kire wo mutinu 20% kola na omo sha se o February no hwe na fama wo mo e di se de ye no se kenya se nka se ene no mo obi anka so because say no se health for omo kan 80% doctor for kan 80% do be kan say be bia du no TUC Secretary General de o kan no eno no bi agina so Reverend said yes, I quite say Samono and Yanya ya some strike ya. And as a Kobian should and even be also a strike you. A to the man penny chopper ya, or Casa Odia with the Kuano, a Kono and Sisia Wamra, Mudiswa Edia Mojuma. Say Yakopo ya do my brother Ebe, our Muslim Bakwe meeting no, some meeting no, number about 2 members and him. That's still almost a Montiasia, Reverend Mobende. Oh, I don't mind your money, don't make any Bayajuma. La Montra strike ni moi, Mobetinum. Sabe pepele tebia. And found him and penny chopper, Diama Munina, and a boss or Diama Mose, ne Labor and Employment Minister, a better so no bedding Komobi as Savata, our senior Mosreno, so much to be in Accra Noir, one behe, no mamma Monia Geno. Sir, a nutina. Yang sa offend a friend, Bradano. Not Yebekobi. Okay. Die be free mo aba no okay and le be ma yehunu say oh afei die die ehwe no yensaka mo nsem na tompanimfo asum on sale tie yo after all sabe etina ya bofida bebo a ai etina ya nkwa adwuma ai edwada so ya nkwa adwuma fi say ya fofida aha eti ebrada ene ebekwa adwuma ebrada so na after safre yi yeso so eti brother emo be 2-3 mu onum nanka ye ti se bibi papa bi free Nazareth ba ni ye tototo ye ma no enta de agu onum a ukuado ombe school ana Reverend that's it yo yeah that's it ba I'm for Reverend Isaac Owusu and we national president here oda Ghana National Association of Teachers anu nyina man peni na do dan kwaku for do desre ene chawpa ene wode ma chechefo so obesre wonu mada wo nsan koye adwuma na ne omo ka bia no ombehwe siesie dia ma wo mo na Reverend eche so mo da dom ano so mo ne dom ni sia na omo kase man peni chawpa no wo nsom na omo nche strike ne sensene a omo be ne mo medom ne kase da bia won de agya woni hweka strike no ano mbetene mu na mampanyi na do kasa ye de chawpa sonko Emma ye nuanom akyerɛkyerɛ for we ya pɛ no ɛna fa baabi wasade kyiri nkwansɛm ɛkwade ma nuanom osemi fo kyerɛ sa no kwa wo ma wo nyina barika de sala wo mu ane ye yie sɛ wo hwɛ ma Ghana mu afa dodo no ano
Muslims a wɔn nyinaa no ka ho ɛna ma ɔma Ghana tumi yɛ mua na saa no nti no wɔn ntumi nkɔ enyi wɔn ayi pɛmu da biara dankase yɛ dane yɛte kɔ na yɛ de ama wɔn nanso wo hwɛ bere yɛ wɔn yi a edu mmra bi sɛ akɔ nkrɔfo amaman so a saa bere wei ɛna ntɔkɔ akyɛnkyɛn yɛtimi sɔdeɛ ebimokura potumi gyina so na asomdue a wɔ saa man no mu no wɔn matoto nase nanso wɔ sere nua no mɔsɛmifoɔ sɛ sɛnea wɔn manya ɔma Ghana ho abotrɛ wɔn mo kurakura ɔman no aba bɛpem sɛsɛ no wɔn mo hwɛ no ɔman no asomdue wɔn ansɛn no wɔn mo nkɔso nkurakura Ghana mu saa na asomdue koro yɛ baako yɛ wɔn mo hwɛ so de bɛyɛ adwuma. Permit me to appropriate some of the lessons of Hajj to back my call for a concerted action on our part as Ghanaians. We are to make progress in the long run. It is not for nothing that all pilgrims wear white apparel of the same style and make during the Hajj ritual. When we look at the sea of pilgrims, we are unable to distinguish the rich from the poor, the high from the low, and the powerful from the weak. Everybody assumes equality before the Lord. In the same way, we are determined to ensure that the laws of our country do not discriminate against people under any circumstance. And that's one to the well-being and progress of every Ghanaian, no matter their religious belief, ethnic identity, or political persuasion. I'm guided by the Quranic stipulation in Quran chapter 5 verse 82, which says, and I quote, and you will find the nearest in love to the believer those who say, we are Christians. That is because amongst them are priests and monks, and they are not proud, unquote. In my political journey, I've had the privilege of working with Muslims, many of whom have gone through toil and self-deprivation to ensure the realization of my goal to serve this nation as its president. I therefore of personal indebtedness to the community that birthed these great sons and daughters of our land. Be assured that no matter the temporary economic difficulties we face, the commitments that we have made towards the development of Muslim community shall not be compromised. Niayatun Kenya Ghana Mampanyi Nadanko Kufuado na Semi Wunti Yakwa Maso Nine Asante Mantemu Chief Imam Ora Sheikh Abdul Mumin Haruna Kwako di Enkomo Sheikh Barikade Salo Barikade Sala na pomi ya die Bako so jana dom mesom ho de pa Sheikh na da dua yi sane sala ne sibi ko ye no na sa na na mo hwe no e ko no se de mo pe no ana Oh yeah I can say the pen pepe let's say 9 o'clock by roughly akabe quarter to 20 minutes to 10 we bibia the na pen one nya no no and say when ya na brewom ebinom eko kumo mo anem de keka ho and I'm saying ntino where the nya na correct no no where the compensate so amana ko ya ma so yank what all my from comment to that no ko ya ma yo Sheikh wo show my Ghana mu a ye wo ye no mosrami fo ho ene ye wo Christopher ene ye wo nananom ekwaku ahodo no do so pa wo bia so na mamra na mane a waye wadaro maboa me na cheche mu kakra se duro sa brewe yi a die ba adwene ene wo se ba Ghana fo tiri mu de nkaka ye ene wo se nya nkaka ya ewo mu na nyina ne se yo na Abraham no so dai no e konsheni bia obasun dai bia so no kore so so dai no ade chen no kacha ne ba se na asi na waso me apa family e ode me be eno de no ko jina be possible of mina e o maka mina ndi ho na ode no ko jina ya ode no to wa ono ade ntuma kacha ne ni said aha o chane me na want to ya bia nti chama o yes anu yankopon si bi dwanyini o dwan ya o wa bebe tuedua wo so na ode no be to ho eno ka akoda no ko jina nche no se papa hweyi ena moja anka watadie je hono ena ye amamere nti mre bia haji no etoso afapim enum de twato no eno no mko ene haji nti omko wa haji a omko for arafa bepo no omko wi a o ma ba be damina mina no adechia no makwa kusi bonsambo hono na o makotwa the friend say aboa
and the man be you to where be my beer, which I know where you to na a mouse so dear. Or the chili tin in a cosra, no would chat a crabby at watching. Nti amamra eka shairla sa nyankopon shisha ma Islam I can't be and I feel sorry na yedisa apachewe yanwa ye nim sa afi bia dra ye ne onu mosramifo ye wo ma Ghana mu nkwa de beka Ghana de aya moye ema obia hunu bi drum be kura no anam ahodo a mo be no no mo twetwa mo obia nsa so ne de so anyam bia ye nkaka ye ho aya so mfaso no ene sei wadaroma so mfaso ebebre nyankopon se ni bi na emfa bi nche enyanka nyafo ne obia oni obia wantimi anya bi ya mo mfa bi emma wo na abo no so aye kono nyankopon se enye moja no amu kan kuno ene enam no ena mefe na mom anya misura munya firi ya misura musuro mi a muyi sika ede koto sabo ano ede be sagman eno na nyankopon wo hwe ene makoma afutuo ba na wode ma titiro ne anuanu mosremifo sanse ena Ghana man panyi wagina so ma munyina mutiri nkwa asra sanka asomdwie kro ye ne ba koye bayi adwuma wonso ye gya okwan ma akoyi asem tia wabayi ena woka me so asomdwie ena me so me de ma obia ya dana se sa o me asomdwie wa boy abaso ye nso so ya dana se bompa ye ma no na Akufo-Addo bompa ye ma ne mere bia nese ya kugina aponcha azomo na Akufo-Addo na ye bompa ye ma no nso ayem eni na dem etide mo bompa ye ma nyambe manenya nkoso emanu anyame de ahye ne nsa no nyame no ana bebo ana na nye onipa de sane ene bebo ano enanka mi jawo mo kwona so asamba ko bia bebom wadaroma ene no amawie na no ano no ana firi kire ko enkaye bisa wo 4 days 4 days oh 4 days no dia na mo beye mo anu na ye twadi Israel de na be no so Renam de be chibi di bisi ho na samoso mu ba fie kura bia meja na mo awe de ya mama kore de achi ne ya mama kore obenu anso ane ama mo no akono a oh wow e de apofufu adi sheki ya da se no wada gie ya wanya mai wai ti nyame ya do wai baba na ja ye no nyina beton se didi okay That's right. Say, I was your friend, and the bon comoya Santa Mantamo Chief Imam, Sheikh Abdul Mumin, Harun Yanni Dim Como, a fine animal semi for, and net does from Qua, a year Edema Wonum. I was your Southern Wabeka and Wa, Southern Wabeka and Way, come says some parenti 3.0 from a human Nuncia, a Cassiana Babia Wubiano, you go to a dema musta biabino, South Yanka Sunyana Bontensoa, a higher some 98.9 FM, Sompa 98.9 FM, and Yakasi, if it could tell and what Jeffy Musa, our Bono Nahafo, and in the Bono East, and Yasante, and you are my garden trio do, and in Triasaso. Yes, it's your Facebook junction, so some 93.1 FM, Sompa 93.1 FM, na for a gentle, and on Susia Mobia Honum, Egusua, Egan Cassiana Mono, Ebe Jamedia Mama Yento, Egusua, Edmo Chache for Tiati, and yet you may for a cow Macantama Dinsia Boguso, Secola Nusu Monsanka, if free brother Ebe, or more Edu Mukuku Moka Kenya Egu from no Maquaco Telefienoa. Now, and I'm so far, Osika Sanon and Churches, so in Iraq and Friata, and Nanuaka to be away and say, Quambia Sua, a buy a name penny for. Any teacher for no ebesia no more aquare wakwa kobusa brewa a plus ya times here adding commandment asia ye juma e ma cheche for na sa kwakwa ye juma no wo mo ebe no don for yadma brada ebe wonhiemu a wo mo any cheche for no kwakwa ne be no mienu eye brada ebe sama ka sene so asia no mo ka say a cheche for ku be nine Ghana National Association of Graduate Teachers ya e twani ta friend se na grate Ghana National Association of Teachers e twani ta friend nate
Teachers and Educational Workers Union no etwa ne tia fra ne tewu na coalition of concerned teachers for eduamu kuku na monkaka gu fam a omonso ba monka nyina ne so my Ghana mu ayedene se so makatua na omoji a eni na awoche ade anchimpo entimi ntohwe dwom ento omo srema mpani na nado danko akufado se sani apede ne adwuma enhyehye ene mra ne sitie no enani kire yo mo hwe ne mo se cost of living allowance ne mpanimfo ebeji atum na ahyase aye adwuma ede ama wo num no ene ho dawere ene ho mansochie ene ho mentimo ase achechefu edu omo kuku na monkaka gu fam a ene keno for ya to so for a owesika sano ne ntutu so ne nsamjefo botu mai kakra wo chese kwan bia so ebrada ebei ene na wotu aye kwakose mu no sabe no my Ghana ngumasua enko basa na enko jinsam na enko ye ngunwuna nti no ombere so ne achechefo no bedi nkomo bia esafata sebeye no ma atuate no wonbetwe asensen no ma asako classroom akwa de na aboa ama my Ghana ngumasua ho nsensam akonanim sense ebegija na atete apansamo. Austin Game aya panyo kwanchofo ya Game group odano wo my Ghana mu wono so na ebo kokko e kire se ewiasim enframa de uhu pade a wonya na yanka hunu se sania baabi o my Ghana keka kwone agina baabi e ho toro na so ni pabinu apiri won makoma e kire se yire so paso a won musika eye kola won bagie no yentena se ne yanwene hu mienu pa wo se sika na de obagie awie na so akira sem baabi ade o my Ghana bekwa akɔhwie amane hunu ne apenisi ebesi wo ho no achachofo adwene ho a anka bepem ne nka won mogyae ama ban asomadwo wonom na sane nti na wakoto asere se wom se enanwema mo yeden achachofo ne aban no frika ya nyenne ya nka wosenka bepem ne aban no tume ye bibipa bi de fa ho kakasade ama wono so asomdwo wo mo na so ne nyina no wokwa eno nti na wakoto asere se wom se wom opadi om benya de na so anhwe ya na sade wo haw kese edi asotwe ene apenisi bi abato o my Ghana so a ye beje ho ba bia enya de beyi wo se enyo my Ghana nko ne ye bedanie ene konkrofo ama so titiro ni America mamu a wo mu huna mane pa na so na nse fifibone efiri abo aponche wo bi hu binti no ayara dan dan nyina de ben ye ne hu ne ntam de wo my Ghana mu no na dan dan nyina de ani siso se no ne ye hawo na so nkrofo man so wo mu so ehuna mane bia e wo se yatimi pa kire na ye hwe ne bio. Abusia yeguso Sompa 93.1 FM yenwumre no nsia kase na nsa no ba bia wo bia no yeguso ayede esomwo no na wadwenche no nsusie fa beka ho ewo eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wadwenche no nsusie o share o Facebook wa Sompa 93.1 FM de ba yeguso ayebe kase ne mamo no yebekenkan ede amamo na yekwa ma no so ne Dr. Kwesi Osei akwa nkomo papai ona epene kwanchefo Ghana Mental Health Authority odano ene se omajuma omo ye se omo show my Ghana sebi omo yare wo mutirim ene omajure mu ne adeade sikane akade a woso omo nsaka no nyamienem ne bonsan mati kontete a chese enhye danko papa bia e ma fi kura no a ya pamu no entete a chese sika omo nsaka ye ede ye adwuma eye be 26000 pe de enkoni bisa se sei ene ne wo senke ba besine 26,000 Ghana Mental Health Authority mpenem for Munsaken. Dr. Kwesi Osei wa homano so yene no enin komo. Doc, ya mo adwumo akwa baba Sompa FM so. Yeah, Japan. Ya gidi sempom ye. Madam Okormuso. Erade adum. Dog ye busa se Ghana Mental Health Authority. Yamfa ne se afi bia se afi 2022 ye wumi. Na nkasi kasai ena nka monsaka obetimi akasa mode be ye adwuma e de etwa afi ni nyina ye tete se 26,000 pena monsaka afi susu ya pemu a ye bukefo ekowie second half no. Yo era se ye chamo ne atiefo nyina ene mo Sompa. Na Sana 26,000 de aban eye se o de be man bosu miensa bia anti ye sha se afino there sen ka bosu miensa de kan ye nya sa 26,000 no nanka bosu mienu etoso bosu miensa etoso so nanka ba ko sina wiye nenso se by sa brenu krempo a enya de anka bedru ba bia ye hwe kra nanka de ye hwe de anya bia kwata be se be 800,000 for Bosman Sabia, yet media de Juma. And I would have 100,000 Bosman Sabia, Nanka de Juma, into 26,000. It's the end of the Nelson Son and Nucleus and someone say, a yadia, Sicano ministry, and all family, and until
ebe de nsi ebe nya sika dodo ehia ti me kan ko se na ehia se de aban kasa wa abam embramu se mental health levy mental health tax no enne se aban nya na ni na ode ba na de na obia wa wutie mi obia wudi ujuma bia fita no pakosi bia enwume bia na wutua sika kakra a de wutua no hu se wutua enye kase bia mo na se kai nyina de boma da eya de ebe sombo ama etimi de adwuma na yedi ne bi ne se menye ye pa se kuma se da bia mu hu se bia ayare fa omo enam ho no ma omo da ho enum gata mu so enyuma homka a da bia na ne dodo no cost menye se enyuma homka obi adwuma yare a na ko pese ko hospital ko fere yare a sisi o ko kra kwata si ebe joto a wan hwe bia be 3000 yo betua anse de twa joto enso esenka etumi free ema wono adwuma yare nti take nya sika putu bi to ho ma from mental health level na enka do betua me aisha se de dwuma ehia se de nyina ye de bodawra mo bia tia se na se nuboni ankofo no mi ena fe ankofo show mo ahoma ni nyina na ketimi de abo ho dawro ema ni nyina ankofo na doc sa mental health taxia na levina na woka ho asem no akọ parliament na akọ parliament eduru sei e parliament o ewo emra kase emra pono e fe mental health act no okay mental health act 2012 act 246 no ewo mo ai no ye pass no 2012 ena aban eye e de shemu se se ye de levy bi to ne etimi de atua adwemu hwe ho de ne hu dwumadie na eno no wo mo no na enu achi no ena se abana kasa minister for finance enso eye hye se ene sa tax aye ka no eno ni enti bia yenti free obi antwa do se enti eno ne mraso nko eseba enti sa mraso nko no eno de minister for finance onya hye enti nko parliament and still that so Ministry of Finance ob no be say bia bosumi bia na say e bia be 1% bi ne de betoto niema so amagana for etuama aboama mental health authority no etima ye adwuma ya na anye sa pepe e also Minister for Finance no hye sa adwumade no na abaye mra ama akọ parliament so adi ho abobo minister na doc enya ma ye mu ye da ye adwuma enya ma ye na ye say edini o ana eno ni asem no okọ wona babia ye ji nipa to show mo na psychiatric hospitals na since me no ka say enka won mramu so okọ anka free o and so say sika no emba no na dwumadi so ese cosment no okọ a ne che say ye be mo twa sika to hon mo since okọ ya akra anka for panta ana me di kan no say anya bia no be 2000 obetwa ato ho deposit na bosmi bia kra no se nyi no na wodi bia beka ho ipadodo se re petria saske woka se bia obi ko konfanoche aya sabia no kutia 2000 and yes aya no okwa otua de hwe no bia na no nansa ne hoto na no ano no ontua bio ye de bosmi se bia no wa hwa na yare esa ko ba che so be hia so be toso adum endo ebretinti kakra and 2000 deposit aya de emodu entino se entime nya sasike bia de be hwe ama no kre ye kase free any free na ebede enti ubu sase kwa be de fa so de ya make us say hospitals no ebi edeka suppliers anything ya ne ebro homo on credit enti sikaba ne de kutua ama se ya de omo ka ama ebi no aka say stadium of aduano e mabio wo mo fe mabio de na de be yanse enipa ka ye bejumo to mo no bia se nipa enkro ne bejumo to a ene no ahwe be ba kwa na mi no pe de bi pa to ntina ama ne hwe na ko hagen yo dog ye beda se no adaje ne woncheche mu a wode ama ye nti eja yeguso a ye ko enimu a ye didi nkomo yi edu ba bi ne se ye be se hia obiewa ye be sa bo punu manyumre de da se pa yo for where Dr. Kwesi was say one penny kwanche for that Ghana Mental Health Authority ano na nyina yo musika also mun saka de adwuma and what you senka winum komo anya kra no boso miense bia be 1 billion de also mun sasum de eye adwuma na sika no ebi ma ene o mental health levy no a besine atena e sika sanu ne ntoche so mfa nya adwuma no eno so ka obi ana ma say 26000 pe ye edin eno mo de ye adwuma no Ajumako ba ko ya wo ma Ghana mu a wo mo so wono botaye no mani so de hunu kase pa ane so nneoma ye no ma Ghana mu
de yakra de ba no de de kwanyina mu betumi adam pefe na na ho den ni mu duro betumi yakosoro eye Ghana Standard Authority na wono mo yenhyiamudi akase won kramantemu a ene panyefo ahyase ekyerkyeremu sa ene wono mo yenhya sonko sane be ya ebetumi aboa na ne nkatebone ahodo a aba be wurawura eye dwumakuo ni mu no won betumi ahwa yi ni nyina de afrim asementi yakwa maso na ya ne amane boni Kwame Redu akwa akodi asem enkomo Kwame Madwe. Hello Kwame Madwe. Madiso aminiaba. Yo adwumade na ko sai boye mu ai. Yo miniaba Madewa so papa enumei na no pay na Ghana Standard Authority eba na omo enom krofo eba commercial bontin ebo dompim etwa kremu eche ahofama omo ewa adwuma mu na enum na openi a oda no yewura Samuel K Simpong ene ne edom ene omo tu krom ebo mpempen etre dia omo adwuma no esu etumi eye na nemu na odi tu je sabe no wohwe oman mu a niane a yidiko yem anase nsu ayedum ene enyema hodi we de kan ni pedua no a de ohide ne betumi abaye no omo maku a omo na kyeso se de baye a ohawbia entumi amaye yetibie mu no omo na omo ni otwe wi de bi oda omo de kyeso na nemu no wobo mu de go se womo ensu hyade a wo ho na ye edinkra ya bodo din ehwemu ebia no sa edinkra no se ukọ diane eton mu anase niane a wo nkonkomu anase nyano ne bia mu na wo hwe hu ne se di enter mo ne kama ye se ma o ma hye ye ma ye ni tu mu se eno edi mu a ye standard no edi ntinu o de kokobo ade ma Ghana fo nyina se so bi na de se wo no onam oman mu obeye adwuma anase obeye obeton anene bi ne niane bi wabra emfa wo mu ntemu a ye musubode ene wo breko na so won ka hu se akra ene ofese wo free wo mu nkwa wabra oman no so empresa Chadi pano yense so mu a de bema emra ma onu wo madi openi eni e kasa me yen ko tie se dia ode ensem bi ade tu bia Standards Authority ena ye pese ki sure say adwuma aban de amaye no ye pese nkrofo nso hu say ye bo sa adwuma no ese adwuma no say ye bo obi ahoban say aduane o atare o bibia ye yusu bia wo Ghana no ese efa ye ho na ye make sure say ade no ye papa na say ye nso a na ye make sure say ye ne papa enti say ohun say Ghana Standards Authority ko floater ye dwuma ye enti na ye ko ye pese nkrofo ho say ye adwu omo ho say ye adwuma nso a say ye ma nkrofo nso ho say omo to ade no omo to ade omo to ade papa say obehwe say ye shirt na ye hye no ye wo bibi eda enim sa adinkra sign a eda enim e wo ha sa sign no ye frɛ no hwehwemudua akamu critical examination and say ukoto aduane ana bibia ya bia ya manufacture wo Ghana ya produce wo Ghana bia no ese saa mark yi eda ho wo hwe nsuo na mekuta yi ebi kura wo ho ebi wo ho ti e kire say nsuo no ye produce wo Ghana enti ese ebi wo ho se e wo ho a eno kire say saa product no Ghana Standards Authority agye tum ye tum a enye say ye fa adenokra pe na ye agye tum but e fa a lot of things mo ye call even factory inspection ye be hwe ba bia wo ye adwuma no bibia wo ye bia no ese ye be ye inspection ni wi a ye be fa wo product no bi akoye lab abefo ye be fa all those things mo and sana results no be out na e ye okay a na ya ma wo sa tumi no say won fa mbo wo product no enti wontimi nsori keke na wo di product sa mark ni abo product no wo di bon sa na ye ho pe obetimi akodam ana heavy fine bi ebetimi di how enti yo I was for your money boni Kwame Redu na yetenenken I am focusing on Korea Manfon Cruise, the Moko European Union Commission, or Matana Yana say, or the Krataba Bonte Tresse, or more any Morocco mine, Baba took a salmon, nay, the Pebin Momo Person fan trekkers in Fracadam Cobiso, a room for Morocco, a remo de Koyupa Bonte, Sobeko Yasie, na a biwu, ne be prepra, de be so yari yarini at Yadiano, or more etimia sosa, no cannon de, now say European Union and Pedum Fuening Cohon, and so none what da, our hosem will see ye, while brother the pump.
pem be na watch mienu nie na mo peso mo ramu a efa Morocco ko PSP na bonten so no ene yesi mu be duonu miensa 23 koko wuye eno ene nam so ma European Union mpedifo aba bonten ne say be bia ne mekeka kono ene eya yenyanti o mo sorry na nane kire yo ma hyase ene Morocco mpedifo ye nhihye ya se ne say pampimo say asrafo say aposifo eno be kwakwachi o magu ono ma na ne o makwakwachi o magu ono ma hwese sa boda ne hye no o mo ebetima ayere bambo mo hono mo a enkwa yese bia abribia na bibifoi ya pese ye ko Europe ya pese ye ko Spain na ne nam fom ne adeade a ebekwa ko wiase na mpempem wu ene adeade no ehunkra ene ne European Commission mpenfo de ababonten a enu adakra ne free John Bosumi no mo ba no ano wonama ahyase ene Morocco man no edidi nkomo ene adeade a emsafo asemi yesemo boss ye ni coach wisi ye unity asantamo ye de edi akire ne be fra to bia no yemfa enkamemo ewo asemi cause ya yekwa Egypt na Egypt man no so okay ayenu no mosamifo wonom adwumadiere wonom hyehye yom de hye so ide ada no sa pepa bi ekoso nam so ema Egypt man no mpanyimfo wonom so de chinkwa sam saa akodi ama mosamifo ehwese ehye pabetumi di wonom nim afimu na wonom atumi afiradumu enso akwadumu abuzafo enyina we so na enyumre nsamo epapa no de beso ma ho kwanso ne yemfa munsi ase na yenso so momfa nche yen mo messages na mo de ba ne yentime nkenkan fa mamo ebi akwakoyira system ne ade momfa nche pa akaja nsu no so na nse toto ya na de sen nje abuzafo yakopon ya domo a if reach na messages no ya bebo boso kama ede amomamo you aba you keke kaso a wonde wa ma hwan ne beba wo say happy Eid confirma ye nuanu misumifo nyina o mamu barikada sala no ma jeso barikada kede ohun Frederick Mystic Asiatica Warrior was the 21st clinic adwumefo wo momo barikada sala party through and Dr. Blessed Foster oye pene kwanche for dano wo so ma ne barikada sala enwumre Evans eni tutika oboase wo say o ma ye nuanu musumifo nyina barikada sala na nchia kese nkoma Michael Osaibuaten ya dodo an friend say popua wo pay youth organizer di e wo so no kwa mpipi amanyuku no mo na Steven Asamoah Boateng na bi no nyina no oso mo madwo anwumre Evans eni tutu kade no na akua Amoah Boateng no susu di so wa ma hwan ne beba odi frable kuma central neba o se Dr. Baumia is coming na mpipi amanyuku no ehia dwen kese JB Jombodu no ledi omo amomatimi break 8 no wono so ne de eno no na akua Amoah Boateng sa ba biu sa ko anim mamia kuanim teacher constitution wi amose woso o mayenu no musumifo nyina barikada sala kese na nchia enkoma Dr. China Open National Treasure edie e woso no kokoko mpipi amanyuku num Filippo atimatim wo se NDC party ni de omuni bibia de mo mayi njeni kwanse eso so mo so wo se nchia enkoma Openi Makia owo konongo de nyampinase Filippo wanu so ne de no na akua Amoah Boateng di makenkan yanko anim na akua Amoah Boateng Kofi Usu was a good evening no na me hwemo e de free eye oshim was a fantastic news yada sepa Dr. Babaza mu master planner Kentampo was a barikara sala en koma yenuano musumifo nyina titru ene Prince Kama Guma Open National Youth Organizer Eddie na nchia en commando kese pa Evans eni tutuka ono so ne de no media wom deda nti yanko anim yo ene esi cause ya Oyibo Boateng nebehi happy Eid nkoma yenuano musumifo ni nyina na titru ne prof Christopher Miyakumfi ya Open National Chairman Edie woso omanadwoma ne barikara sala ena lawyer Justin Kodia Frimpong ya dodo na friend JFK okumkom woso no so omanadwo ope general secretary di no wujide wa rehemu samanfo eretumi bema no na oboa ama party no akoye koso ya yenwie I was for Hassan na beba ma kwama yede ne nyina asie won mo boa ye fa sedama kokoa Veronica Jando akosia somo akwabna kese wo hene ni ama crunches of mame premani eno chi no mofi won so eye bi de boy wo ko sunwan 98.9
Yen Yanuma woman so sunya, one nyina edom eboy and yedin semi ebremo, a queer. Nyakon abronoma ene nkaye no ena wonum ekruchi nsem bi enso edibai afa Kumasi MCR Akiwola school fees PK Rocky Rexford what they say ni ene kachwe ena afa nkaye nyina edom boy ene ede nsem de bai wasomfo panyin no ankasa Ross Sante Aboa Benedict Medin ene akosia ejiwa kwadie boatin mene nana ya bo amalibia boga ya bo ya bo Sompa